Ino ni metha ya nteto ya werutha ithatu inkugwate ugeni mbitagwa Christine Wanjeru mwananirie wetu mathithio ni Purity Richard Bere Bururu. Ino ni mwe cia nteto itukubanganiritie. Muntu muka wa miaka 53 kuragwa na gutewa 72 ntere cia Kanyakini. Kigomano gia gucwira ntaira Nchobi ndegeni watho kuruthu wa Tharaka Nithi gitongoretwe ni mwini wa rais. Miario na mumyanya kuonekana akirirwa ria rwa kuthamwa kwa arimu. Bunge la wananchi Tharaka Koria tongoria mao gutigana siasa cia 2027 muno cia ogavana. Tukemberia muntu muka omwe na arietwa Seragataka nethiritwe auragitwe na mwiri wawe wate wa bantu baishikene ta 72 tere cia Kanyakini. Mututi Gataka uriani wa ukuru wa miaka 53 kuringana na akari na thukangitwe icunci imwe mwanya cia mwiri cibwa ntura inu akiariria ekare na ugite bwagagie ni wongerekete muno ntere inu na nkinyagia Nchobi indegeni watho yethirwa igitabarikia bubwishite kiume kimwe ni nyuma ya muthaka umwe kuragirwa kirabu ni ntere inu. Mutugi kare katwamberie na inu rukiriro narua ni kimako na kirigaro kiria kari na turi banture ne 72 nyuma ya kujira mwekuru mwe urokwirikana arari na miaka 58 wakuma nture ne akiuro ne Kanyakine orageria Antone au atotetwe mutwe ne nyangitwe icunje biawe biociari ikirikana mwekuru igo naronekane entere cia Kanyakine umite kanisene na kwa ugi untu ikikarikite ni kiriga kiribo arairia managers betu rare na tori na reo shibo mogwatiri amfure mugambi bakujiri tonyo mobu gerega tuligaria rugirirwa narua ikwithira mwekuru muturi wetu oragina atenderwa kiunya maburu na no tutirigita kuona huko mwekuru uyu wanture akaguruka uragi agerwa njirene aja na reo nani atotetwe na nkomango na ni antu batikwereka ni antu ba muthemba gani bau bomba kuthithia unyama ja bobo nuntu unyama bobo thuku muno na kwa tutekomenya sababu imbi ya mwekuru jojo oragwa oragina nkomango ni mutotetie amutotia kiongo mwanga totio kiongo buru na ndi ntu bobo tuligaria muno kuningana na kitende kwa thithiritwe no mugakutha kwina antu para muthingatite nuntu kuna itono okuringa ndona aringangi kiongo na nau wangi ndene muri jothi urathukangitwe kuna antu bara muthingatite kena ba mutenda kitendo kiu boriso ntutu yosini bagati investigation and I'm sure bara bathire toto tukabanasa soonest possible nuntu tu muthitendo kimbere mwingi urogwatikana ikare kite kiumia kimwe nyuma ya muthako mwe kuragirwa kirabu ne kimathokone ya Kanyakine cibo mogwatiri mugambi akiuge turare ne rethirite rikujira wagagia muno ni wagubokaria bokung'ana andu unu ndi na challenge yu na plus unu na challenge nge unu iri yakwa kuma yato atunyirwa sikari Kanyakine para athamwa unture yakwa ndi na lot of challenges nuntu the last week that Sunday kuna wanu a young kana ka about 25 years endu ni mutugi na oragirwa Kanyakine in Kanyakine market na twaso amukuru zo ura na ntumeno mbi na ndiki tuna problem ya area chekwa nuntu people they are knowing security there is insecurity nuntu police watu twathamirwe na ni ndo janinka na ira managers na ndeshibo mogwateri mugambi ni romba dawe Kanyakine guchokirwa borisi kenda bakomba kurwana na wagagia bo wamene ya kende turariri gakara na thiring'ani kwenda ukaria bongerwa nuntu bakuthirwa mantu ya jone kana kanya kadara cithero ya kariura takanture twithero thongi muno ni kwenda ongerwa ukaria aja kiurone Kanyakine kiurone ongerwa ukaria sana na intena askari watu jabo father beja patrol once bango bakeja once na Kanyakine uni ndi acting chief
ningo ndimani sirasiri mpewa askari at least nonka wa bairi ndogwa nganiri bankaraia na murungu antete nkai wa askari guku ngatembea gutuka muthenya na ngete na kasingariza kuma Kanyakine wandini ya Bogeta East gicigo mbunge kia Southimenti nkiripoti Rantito Sheweru riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Akarima kathera wandini ya Kiegoi Antobosho ni mandabanite na Muthuro magitisani barabara yao ya kuma kathera kuthi mwanka Kiegoi iria yathondekagwa ni thirikari ya county na mariuga gavana wa county ya Meru Kawira Mwangaza amerite gatumira milioni 5 inde mariuga riu gicamukitwe na nimo kwenda kumenya kuria mbia inu ciathire na Mwakarima Njarine marina gintu gia gukenera ni nyuma ya MCA wao Tawe Josephat Mugambi kuruguria waki wa barabara ya kuma Njarine kuthi mwanka Meru National Park. Nitabutu kwirwa ni Marion Karugi. Ni akariba Kiegoi barabatu maira barabara ya kuma kathera uturira Kiegoi barabara manite na Muthuro yorira barabara ye na araba kwa barabara uni usamukwa ya samukirwe ni mwana kandarathi ura wa mithondeka na mwanka thai thina no wera batura cia kuo mabina mana kamuti ngatura barabarene ndatura barabarene no mekurute ungache kinya biomba ya mbetete kinyerure wantia barabarene mukai wantia ruthiene kiba koria mundu akwa chuonde to kwache mbande tutakurwa na inda were katobwethio barabara tha imparene ndi ndona bya kuroma na ndakirani ende ne yone kithani barabara itokubwethio kana kithani uma tokuwa kana kithani urongo ngabana wetu Kawira Mwangaza bila bina thina nture kathera ni barabara kawira na wana ni njirwe na nkere antu bakwa kubwithia barabara lakini antu babejere bare amba musuna mbeso otheri pamwira tukubwithia barabara neye wengwa na mauro yawe aode mpangera yeyo kutindorwa na ariko kinya ntomani ketherete kwena mama wa kana weta sibitari njanero kuona kana etierwa barabara ne kathera ni gatierwa kiono kathera ni mekurwete bwa kinya kwetha kurete kinya mwana osukuru wengwa ka wata wanjara ngabana kiuri kimon kran kwendro kuria ri uwanwa uwera ngwecia ku utegorita ngwecia cia shortcut lakini ruare toronke agolla kalwele njire katherere kura netumirete milioni 5 ruare tore antu bakathera batuka tukumia kintu kimonjira yenjire eratiwa metaro njirene metaro eratiro njirene muntu obikibiki akagolla samani abikibiki enge atiumbo kiluka kathera atwire barabara kathera yonde ni tengeri milioni 5 tukauri tore agariba kathera tire ene ngo milioni 5 kiriba mwe bariwani batiro watine bonene nyumba siwire akwe kumomarwarira barabara ye enjawa na itare ambura ni iraro baromba kwa tori nonto bakumakiro turobo na twarara batu nyumba sietu isiathirwe na uome otheri au ange kurete in case batu twakikisa tweta kuromba giraro kwa gere tukeya kinya utara nyumba witetie thiene ora atwigire utiona kwa utara witetie au keda kwa mbesa ona kanita milioni 5 yu yatana nasio muntu wana nkona yako inaenderia ba mbesa ote mwalamu ote mbi njera tu ne winyo ya bikibiki otona ogela watilo kasuba tu basukuma bikibiki tha ninto byaku basukuma oitethirwa na twirire wengo kanisene Pentecost ya twa milioni 5 lo inyo cia bwethe no cia thirira tolo ile togona ne yathigiriro kieto atwire kithira milioni 5 no cia thirire kana kithira contractor o engwe no rire mbia cietu mwana nwewe yo wetwa kabako nwa umera ridia eya nwa to mine morungu to adwa to ambedie mwana yo ngenda tutethuka mwana yo wakia nto muraka kuchokeria riboti akwire ntato cia kathera mami okwa itu muthikire pio no cogothia tanenwe akariba betete na mbere kuandamana na kulalamika akari na bontere cia Njarine wa dini ya kanuni barabatu maira barabara ya kuma Njarine mwanka Meru National Park ni bawereretwe talia MC wa Josephat Mugambi wijekene mno ya chairman ubenjera barabara baitariria mithangi kwera bara kulukira kurita into biomi ndene ngo shokin kabo nonto wa mheshimiwa gavana Kawira nonto ndo mwera mantu anjere kithaniro na tikiririe na twa machini kana atwambia nikenda tombo mibwethia ende kiako ikwera gavana ibwaya na kumo support nonto Antonio au turendo kubwethia tuwirite muno mwambitia amani nonto bo to simbira njeri tware ja thina muno kuma Rwanda itukwona njira yakagwa pio aya turuma Rwanda tuko batu ka tukuringa ngo imaya na njira ne ndi kuona njira isawa muno kwa kuamela kuona kweli anto ibari ya thina o bakamatete milio yo ito nto gucokia nkaba no tubanga bana wetu no tubasipindira wite ati akarita yo ngwe spindi ya 140
ni kuona na kuruta yongwe bawatena na mheshimiwa wetu Chairman Mwambi. MC Mwambi na wite kinya darasa ya ithaniro ira ithiritwe riu watibune ne kiria kari ruwa ikethirwe kirikia ngui ito kwenda waka darasa ya itithia antwa na wethire antu bategura thini bu antu kona kibari kiito gitema na level ngeni kenda kiomba kuthira nontu mbere ke ya watu kinyethire ngari nya ilaksi te komba witia kiripotera Weru TV kuma Kathira Kegoi Beta wa Marion Karugi wa Kenywa. Mubunge wa Korontwa Dorothy Muthoni nareganite na uge wa mubunge wa Egembesa John Paul Mwirigi wa kuregana na kuthamwa kwa arimu akiuga kuri na mwanya umunene uribo gatagati ga kuthamwa kwa withire na kuthamwa njia ya county niyo delocalization. Muthoni uria indimwe arimu augite arimu mathamitwe kuringana na watho wa TSC na kogu matebatiri kuthirwa magiti takagitani o kau na speaker wa bunge nene te Moses Wetangura na ameneretie mutaratara wa kithomo wa CBC akiugaga ni murigo umunene kire masukuru arutwa arimu na kinyagia thirikari hamwe na kwithira kuna makarika jari mubarabarita na kuraja kwithira bera mikira TSC igocherwa kubashokia county ciao no tobongo jo delocalization jo thirikari Kenya Kwanza kwina arimu bamwe kisi ciao icha mwanya na chuno tuba kwithirwa atiri barombere ngwe county cia kuraja na baewa na ndibate batere kwithirwa betumira gigitumi kenda bashoka kwao bonabu oteuge bwako ndimongera ende bunge okoroto Dorothy Muthoni urukararite matajari mubura kwithirwa beramika na kuwa TSC ndirigete bashokia kwao mwathirikari kwibatere kwithirwa beshokwa arimu baraba category ne baraba inge bakoira bunge ibakwenda transfer ibaraba andikiri centre na ganka baromba bedre baina subila nonto nibaije baandikie thea waandiki in the very recent employment uteuomba kwambiria kuromba teacher service commission transfer ukiuga we delocalized itwathurane delocalization na twathurane employment deployment rero andikwo rero uka deployed where there is need now undeployed wena rutha rwa kuja kuromba transfer kuringana na policy area teacher service commission basetete oku mubunge Muthoni arenderea kuthombera kathari akauga atwire mwarimu na mutongire be mubiarimu na nakumetikisi chonthe china umame kwau county isioro rire kandikirwa arimu magana jaire na ana betu bamiru bete bakori ngugino na baandikirwe no baka expect kuga iba kwenda transfer the following month nonto bateomba bote no bakomba gwikwe mero nonto mero orende nere na need basis chiao na batumirwa arimu baraba bakunganira Meru County kwau nkabori bedre na subila eithe shoka akore baraba no matata jawo mabedro bedingatira mutaratara na TSC ekethre bashokeria kurita na county ciao arimu baraba still bataitwa na ara bari bandrocalization balayas na ofisi ya secretary of KNUT nonto batu tu mutaratara unto eregwitira KNUT ngoge na tu mutaratara joeto ntiomba kwera arimu bandetere baruga uni nkauga ichi kwege secretary nikenda secretary wao nawe omba go forward kethia kuria kwenda mutetheria nkamutetheria kenda arimu bau batigere bomba guchoka to their respective home counties. Ntagaro wengenyo speaker bunge nene bwana Moses Wetangula urono patatu kumakirira isi ni nyamunini wa kionene na araramikirite bunene mono mubango jwa CBC Wetangula aliuga CBC ni batere kuthuri konerwa nonto kumakire mocheri wetakire mwalimu na nyamwana bonde batenganiri. We should not dip our head in the sand. There is not a place you go and you don't get a single individual or two or three complaining about CBC. Everywhere you go, people wanasema tunaendelea lakini mjaribu. So I want to encourage you in cabinet, mwanze kusungumuza hii mambo. Tuone where is it. Ukiuliza mwalimu haelewi, mwanafunzi hapendi, mzazi hapendi. You know, it's something that we need to address. Nke reporter Ntosho TV kumaja kingine kinene kimshuja Nairobi. Mbita Bonfils Mongera.
Amemba mabunge ya wananchi kumanteresia Tharaka ni mauritia atongoria mao kurekana na siasa cia mwaka wa 2027 na kuraithiria mathina maria akari maukurukira. Mariuga abunge mamengi ni mambiriti kwibanga gucua kura cia ugavana cia mwaka wa 2027 na nkija kuriganirwa ni wira wao. Kiririkanaga wa kuri na kanya gakeruka ugavana Tharaka Nithi nyuma ya Muthomi Njuki kurikia miaka yawe 10 yathira muthingatanio. Giti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi mwankani wa 2027 no akakendere komererwo mata ara kuringana na utwiria barata ombite kurutha baingi baraba ombite konania ati bakaruga magiti giki na jumbe bathatu baichugo mbunge bia kaunti ya Tharaka Nithi wa mbere ari Patrick Munene wa Chuke Gamba Ng'ombe. Lakini nimetetewa na mchungaji akasema hata kama wewe ni kijana mdogo, hata kama hujasabu sana, when favor locates you it will locate you. Asante mchungaji, umekuwa mtu yangu leo. Mimi nimetetewa na mchungaji. Akasema favor ikikutafuta itakutoa huko Chuke Gamba Ng'ombe ikufanya mtu mkubwa sana. Na mimi nimekubali. In this church before election for Alambe nilikuja hapa nazungukanga hata wakati siombi nazungukanga. Nilikuwa hapa tena Alambe, unakumbuka nilikuwa hapa before election na si ati nilikuwa naomba kitu na nimekunja leo tena na siombi kitu. Na nitakuja tena na siombi kitu na finally naweza kuja tena nikiomba kitu. Kare Kembiuki mujumbe wa ichigo mbunge kia Mara. I'm serving my fourth and final term. Na ndalomba ntu ba Mara bampe nafasi. Mimi nizunguke hii Tharaka Nithi County. Kama ni maneno ya makanisa, kama ni maneno ya matanga, kama ni ile kazi nyingine yote. Kero ina Monotamau. Baba yao akoheria ni alike nikuje tushirikiane pamoja 24/7. Mimi niko tayari kushirikiana pamoja na nyinyi watu wetu wa Tharaka, watu wetu wote wa Nithi, Tharaka Nithi, ili kuunganisha viongozi wote. Na huko pale tunaelekea ni Mwenyezi Mungu tu anajua. Lakini baba yao mimi siko kwa ndebe ya mjumbe, hapo nilitoka and I'm very clear. Hiyo story nyingine kazi yangu ni kuzunguka Tharaka Nithi County. Na najua Mwenyezi Mungu atatuona. Mujumbe mwakuru kontini ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngwa Mwindu akembete na ugitiri. Ini mbara turuta wira twanengerwe na to ya gwitwa nere kanyi ere thegeni gwita tere kanywe nere thegeni na to tere babu etwereria rekinye ayo ori kira to kere kwe munde iboredio wekera nika radio wekera kisa sawa inenge to kwa ria chio to magweta mwara ndi new next na bambeta kawira Mwangaza Ndaimeru County bambera we wish could have somebody like you in our county. MC wa Marimanti Kennedy Kamunyono akinenkanira ntumo ya mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara. Mumara na wete bai. Na kama mochuka na mchuya sia ina wete. Neka gita gaka katukura terere. Kaka bai. Ito bai gaka. Kaka bai kamu kaka modora kanako onako kawate. Nakakange to wanjinji. Ni rugutira re siasa rirari kujiritie mbunge ya mwananchi ya Tharaka. Nto njinji mutongoria wa maendeleo na mndoruta maendeleo lakini nakwenda kwibenyangiria CB yake nonto yathi gwitie na igure kario ure kathuka na iritho rimwe rira turaithite ria Tharaka riagia muthetu gugukia kina ngabana we ngugi yake ni mujumbe na rute ngugi ya mujumbe muntu andikirwe kurithia mburi arithagia mburi rithia rikagwa kenukia agetera kuthi kurithia ng'ombe tere gitare akeri riogo ne gitare rioto na meanka tigerena na meri thandatu ungia baba kuria na siasa bagutigiri bakuigamiragia siasa nthe na nkoro kimto gutigira na guchokera baraba muthuri na kubarutira ngugi onde baba kuromba etiga ngabana tukabathima na ngugi nu tubanengerete tukauga tende gitongano wetu tio tukamuthura ngabana wanaguga kareke no tukwana no kubua ngabana no tukathura tukiona na kubwira Gitonga guana kubwira kionekana kubwira no batiri kuthurwa tigo tuika ati ukakaikana getu anga uyu no akuma ku anga uyu no apana tuthure mtura muruti gwira na ora akujuria gwira ne bwana mwananchi wa nthiguru kangwe tombetwa kire ajumbe kire antu baba kwenda gitekia ngavana tafadhali odon ukakuwa bwa bangira kulomba gitekia ngavana yusuru ni mara moja Bulekeri tebira bwana byo ino budi bukaromba itekia ngabana ituibe tuwe free tuli antu bara batena interest na itekia ngabana kila tulutiro gwira
Nko makalia muno kwathora mbesi na chetu veino kaitaka gatumika bwega. Nondo tibu kambera muyumberera kare mukuruta akara utinda constituency yake kulomba kura. Athi constituency ingi atitomera mbesa cia nyamwesa cia jeninitia ya Uwezo Fund kana cia nyamwesa CDF kuthi kulomba kura constituency ingi. Nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka Bitu wa Paul Ogokabithe. Hatukikanya gakonogo kabani utikathinwa kuningucoka na nteto nkuruki. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango juracho kutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Hatuthina mbere na nteto cietu. Mutongoria wa kiama kia Kenya tawe Martha Karua na ugite bwe ati kumakua ni makania cia minister wa ukaria wa ndani tawe Professor Kithure Kindiki cia kuregana na maandamano akiuga ni kioto kia muntu wonde gikatiba kwithirwa kirutha maandamano mathiri na uritia Kenya kumiri na wingi nikenda kuregana na endekithia ria finance bill ya mwaka wa 2023 Anthony Kathinya gataririe. Ntuku imwe tunyume waziri wa wikaria Professor Kithure Kindiki kunenkanira mukana kibande indega na thirikari ya Azimio na kuga thirikari titikiria maandamano mawenyange kuthithika bobobo kijaga nyume bandeni Azimio kueleithia atikithira wabunge bagetu kimuswado akigina wa mwaka wa 2023 ngwataniro eno ikethire kiuthorani ya Kenya basokera maandamano. Umwatongole kiringwatanire ni Azimio uria no mutongerio kiama kia Kenya Martha Karua ende ni asokerete Professor Kindiki. Karua akwalagi kiri musemanio na Kenya mwanya kiri mauntu makoni na muswado ju nerithitete gutimigambo no eku kumeke waziri Kindiki ikaingira Kenya kueleithia gwitukira maandamano o tabule katiba ndino egwitikiria. If you are talking of CS for Interior, he is not our advisor, our legal advisor. We are capable of reading the Constitution and interpreting it for ourselves, and our rights will not be curtailed by shrill threats from people in office. I have said people can exercise their sovereignty, and no amount of threats will change the fact that the Constitution does give us right to express ourselves, to picket, to demonstrate, and to express ourselves in every legal way, and we will. Karua ne ulitia Kenya wona kagitaka Kenya beumili na inya nene na kuregana na muswado ju. Since everything done by any state officer is done in the name and for the citizen, it is our duty as citizens to interrogate this budget, tell members of parliament which way they should go, and if it is not adjusted to the satisfaction of the citizen, then the citizen has to exercise their sovereignty.
mwena ogwa Kenya baria bakinyirikire mucemano jwa Karua ni mbere ithietie na kugweta kwina bataru munene wa Kenya kwariria muswada jo hamwe na kuthikirua kenda mama maundu maria bakwigua batikugwatanira namo mathithirwo garuruku. People want more than just the listening, to see that whatever comments we put in are given due consideration and obviously explanations given for whatever outcomes we have. In a nutshell, Wanjiku has said no to the bill. So we're going home, they are knowing that we are saying no to the bill. We are telling the MPs, we are the ones who pay them. And we are telling them to go there and say no to the bill because that is the take of Wanjiku. Kuma muji munene Nairobi, Mbita Antony, Rangi wa Kathenya. MCA wa municipality tawe Caleb Mutethia na ugite kombika wandini enu ekerungamirira yongwa montoni megie irio okurukira urimi wa kiri ukare bariuga ni makwirigia kurima matumbi 20 omweri baria marekite kubesa na incubator ya guciarithia tusuikire gikundi kimwe wandini eno muthuri murioki ataririe nkoroki. Irinjire mwe kumbithia kariba municipality na ndiye MCA Caleb Mutethia na mbite gutonyana ni kundi mwanya mwanya injire mwe kubokeria mono kimanzo jo community Ankara akigotiria chinene kaunti Meru hitibiri kuthoikio na Ankara kuma Kaome nonto kwina umbibu munene bikundi mwanya mwanya kuija mwena kuthobina mbango yoju nonto the idea ira undinio that community yetu ithre produce ma Ankara chiao within town itume that settlement yetu itinene turenda kurithia nguku uria Kiambu barithagia nguku. There is what we saying smart farming. Arokethiria mtu na space kanini lakini giga space kara mbere umareta town agutigagera nguku ciawe mutu akijogoro akoja Ankara. So the entire idea igekanisa eje kigi kundi kionde kira organized. The responsibilities of women it's quite enormous, especially kwa sababu ndio wanaachiwa watoto wengine. Some of them are single mothers but they love the Lord and they like working by their own hands. Na kwa hivyo hii machine mheshimiwa tunaipokea. Na kirimbango juju anando tonyere kudibeki kanisa nonto bibi na ombani bo munene aratwa nda promise tenkaba machine incubator na naru nkora murungu ibwaga no ntompombithia tombo bagurira incubator ya capacity ya 1000 na incubator je get a long way when power kanisa eje ka bamami ba kanisa eje itukodithia mbekare mjini itukodithia ampiari na kuroba cathedral itodithia ampiari na kuroba EAPC antuba mantuja jonde to kwendo thithia jetho eje guna mto municipality. The idea about vertical farming igwitana to kurima greens ka irio biria biao within the small spaces iratu inacho so tuko na machine yenye inaweza kuagua na wanaweza kupata their own livelihood. Arana ndia siasa bakuruka gitaka batigiri bagukiri utoro bwantu bategeje kagitende gaithurano kweja na mbesa. So na ningeomba ya kwamba other leaders pia ni pose a challenge badala ya kugojea kuwapatia to handout to 50 na 100 shillings na mambo mengine kama maandamano barabarani. It is good that you empower people ya kwamba they will be able to stand on their own. Hawatakuwa kila wakati wakipiga magoti wakiomba hizo tunasikia hizo handouts, lakini wanaweza kujifanyia kitu yao, wafanye biashara na waweze kuata kusaidia wengine. Tutakwenda 2027 mutongeria jo to handouts turenda mutongeria ja tonie what have you done to these people to empower them. We want empowerment kenda nyamurungu athari ndo murungu aruga athari mangu gichianjara chietu kuga gutho tutu thithio tubia murungu akona bio athari makou. We feel we need to work so that God can have somewhere to bless us. Asante. Nkiripotra Uru TV Mbitamuthuri Murioki. MCA wa Mithero na uretie arimu na nkinyagia aciari gwicaba muna kugwatira kithomo gia kana ga kabici kinuthia ariuga gwa kagita ni kwithiritwe gugiukirwa ciana cia ciari aki na gutigira ciana cia kabici itikuona muntu wa kuiririkana. MCA uyo akwaragia kirima mbura ma kunenkanira ibewa skuruni ya Karimba Matene Mugambi gataririe.
MCA wa Wandia Mitheru twena batikinothia uritia chiari arimo na nkinya rugamiri bakithomo kuraithira kana gakaije warira gutwikikana kana gakarigo gakuraithirwa na nkinya gwikirwo ritonkuruki thirikari na ikundi bitari bya kithirikari ankaririria nuntu gakaniko kanya nkabwariria ajiari na arimu nuntu ribunenkelanete prominence nene muno kiri girl child na mwana wa kaije karataka kuriganira ninkabwira ati riria ugatwika girl child akuthoma muno akubua muno na boy child nwe atikubua antu beto gukubuga kethagua na ngari ya prando na masindesi ntukiari gonko nuntu ari bau mwarore okathoma atigurwo ne thakete ndomu kana tebu kinuthia kiaria kagita kunenkanira biegwa kiri cukuru ya Karimba primary augite gutejaniria kana kaiji kuthiria matura arakuga na bari wana bakaja kugurwa batwikaga ageni nturani enu na nuntu toka twa advocate bathoma bagurwa nturani no kwena exchange program mbega twagurwa muthomu Gisumu nwe twakiri nao kana tebu no ero togu tukathomithia bakina thibonde tukina tigwogu ina nutshell mwana wa kaije ni amenyererwe ni mwana otou agairetu baraithwe na ritho rimwe muthia kinuthia uritie muninwa mutongoria mugongori Rigathi Gachagua thirikari ya ndagitari William Ruto na nkinya ntongoria iringi wikira na nkinya kuraithiria morimi monthe na tikawa gonka no kankwenda kumuririkania tikawa wake tulimaga ne tugucokia nkatho na ne hakikise kawaga gukira lakini ona gagiukagira into ino inge yonde ya migunda tulemaga iraithirwe majani kila kitu kionde ke mugundani anorethi wetu tu support na mena yo nuntu muntu rote na kawa atigatuike nwegatigwa nyuma kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maram mbitagwa Martin Mugambi. MCA wa Kisima niwe Patrick Mutumana uritie arimi mama waru maria matithungirite na kugwatira na mamangi kire cia mama ruthebu no ntumatumba kugwata mbia cia thirikari matiandikithitie aritie mama akireitha uthie na mbere wa murandi wa kiwanda kia waru ntere cia Ntirimiti Tabu Kevin Kimathi agutwira MCA wa Kisima Bore Patrick Mutumana maabisa ba mabathirikari ya county ya Miri balungite ntere cia Ntirimiti kiri kuona witi na mbere kiribukonia kwagirizo kwa nchuku ya weke ikwashia njira ya ukina na brokers na bonyuma ya murandi yo kwamberu gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza Mary Mekai ithiri yaja turungami isto yetu tutega aja ya cooperative ira yombere kwambirwa igavana wetu Honorable Bishop Kawira Mwangaza ira igatethia arimi muno kwebanira na antu twita brokers rira baketha igwacie biao rira ba igwacie bitena mbesa injega thokone cietu bakemba kwithira bagikaja bagetera thoko cietu Enkoromborekeri nonto bwathe na inu ya ge South tukithina mbere ntitoni cietu murungamiri wa kambuni ya Runchi ya Nairobi Water Engineer Mogunana ugite ni makwikira mita cia Runchi cia kiriu iria ikethirwa ikibwithia utungata ona nkuruki ino ni njira imwe ya kuthiria ungumania rwangini ruru bare muntu akaribaga Runchi na kethirwa mbikitho ikethirwa ikithungira mutamboni 2021, they look again at the report that's about to be issued, the reports that the audit. We are trying to put new instruments or new type of meters which will reduce interactions between the customer and our staff to reduce corruption cases. And in fact also, it's good there is a sombre from EACC. They have been doing corruption assessment in many institutions. A few years ago, Nairobi Water used to be part of the group, which used to be rated very highly. But these days, we don't appear anywhere on corruption. The index is done by either Transparency International or the EACC. So issues of corruption, we have been tackling them the best we can, and we will continue tackling them.
And I can assure you again, when we come to water dispensation or distribution, we have a program now we call Equitable Distribution. It is in our website. We distribute water based on that program. As the population grows in the city, every year the demand of water goes up by 20,000. The supply has been constant since the year 2000, when the last water sources for the city was done. The last source of water was done in 1997. It was supposed to serve the population of the city up to the year 2000. That's around 2.4 million people. Today we are serving the city around 5.6 million people with the same volume of water. So you'll expect some shortfalls. You'll expect some people who are staying in higher areas not to be able to receive the water. But we strive as much as possible to do improvements when we realize as a customer you are not getting water. Now, having said that, the demand of water in the city, today we can only be able to meet around 58% of the demand. Prime Minister Musalia Mudavadi na uritia gwatiri mando angishia utarigwe shabamwe nikenda gukiriria rwangiru rwakiaria indi ya kuruguria ngwataniro ya ene mikawa onjorithia na agwati mbaruma mangi. Musalia na ugite thirikari gatetheria buria kumbika nikenda rwangiru rwithirwa rugicoka baria rwari au kabere. We will now introduce our first guest of honor and next. I am informed that this particular congregation and conference is happening in Kenya. It has happened in Africa. This is the 10th time that is happening in Africa. And in Kenya, the 4th time. We're so grateful for you to choose Kenya at this particular time when we have a new regime of government. For us, it's a great honor to have you. And I want to let you know that Kenya is ripe for investment. We have investment running in particular, in my ministry, from hotels to recreational facilities, to shopping malls, to Airbnb, efficient airlines, cruise ships. We're even looking for cruise resort cities, cable cars, aquariums, MICE destinations, conferences, and hostels. You are dealing with a completely different demographic structure. So in tailoring your packages, in looking at the future of the African hospitality and the whole framework, then how are we packaging this? How are you configuring this? How are you bringing them into the mainstream? The capacity building, the jobs, the technology, and so forth. How are you fitting these people in? Because clearly, we cannot base our future on the way we've done things traditionally. The message we're getting is holistic thinking. Ni waga mutegeri nontoko na kanya kurumira nteto cietu muthenya wa omondi riu inkwendere utuko umwega mbitagwa Christine Wanjeru na monanirie wetu wa mathithio ni Purity Richard.